twongeye kubaha ikaze bakunzi ba Top Figure TV. Nkuko mubimenyereye twongeye kugaruka kandi mu biganiro byacu bigenda binyura hano kuri Top Figure TV. Uno munsi tugiye kuganira ku kijyanye n'akamaro ka avoka. Ku bisanzwe benshi twari dusanzwe tuzi avoka, akamaro kayo, turayirya, turafungura nta kibazo. Mbere abandi twari tuzi avoka nk'ikiribwa mbese turya inyuma cyangwa imbere y'irindi funguro. Ariko rero ubundi avoka isanzwe ifite akamaro kanini haba muri sosiyete, mu mirimo ya buri munsi. Avoka isanzwe ikorwamo amavuta. Avoka isanzwe igenda ikorwamo ibintu byinshi tuzi bitandukanye. Rero uno munsi twaje kukubwira avoka, ntitujye kukubwira avoka nk'ikiribwa, ahubwo tuje kukubwira avoka nk'umuti. Rero tugusaba gukanda subscribe kugira ngo aya makuru nk'uko twagiye tubibona na mbere agende akugeraho. Rero uko nari mpejeje kubivuga ko benshi tuzi avoka nk'ikiribwa gisanzwe, abandi tukamenya avoka ikoreshwa amavuta bisiga. Ubundi wisize amavuta ya avoka akorwa muri avoka, n'amavuta azana ubwiza n'uburanga. Nkuko mugenda mubibona kwa aya mashusho, abantu bisize amavuta akomoka ku kiribwa avoka. Ikindi tuzi kuri avoka ikorwa mu bintu byinshi. Avoka ikorwamo biscuit, avoka irakorwamo amandazi, mbese avoka ikorwamo ibintu byinshi. Uko rero mugenda mubireba kuri screen, izi ni biscuit zikorwa muri avoka. Izi ni biscuit zikorwa muri avoka kandi zikungahaye muri za protein. Rero nkuko nari mejeje kubabwira, uko ndangije kubabwira mu kanya, ntabwo nje kubabwira avoka nk'ikiribwa, avoka nk'amavuta bisiga, avoka nk'amavuta barya, oya. Nje kubabwira avoka nk'umuti. Ese avoka turya ivamwo umuti gute? Ivamwo umuti gute? Ikiza ite? Rero inshuti yanjye, abantu benshi usanga barwaye indwara nyinshi, rimwe zinabatwara amafaranga menshi y'umurengera iyo bari kwivuza. Ariko rero ntitwigera tumenya ngo mbega avoka yatuvura indwara. Reka turebere hamwe akamaro k'ikibuto cya avoka. Rero ntabwo tuje kuvuga avoka nyezina nk'ikiribwa, ahubwo tuje kureba ese ikibuto cya avoka gifite akahe kamaro. Rero twabakoreye ubucukumbuzi nko mubireba ngaho kuri screen. Hari urubuga rwagiye rubyandika neza rudusobanurira akamaro k'ikibuto cya avoka. Bavuga ko avoka rero byafashe igihe kinini, ntawuzi ko ibibuto bya avoka byaba bifite akamaro ku buzima bw'umuntu. Nyuma biza kuvumburwa n'abahanga mu kubyaza umusaruro ibyo abantu bafata nk'ibishingwe. Kenshi ntitwatekereza ko imbuto z'amavoka zaba zifite umumaro. Benshi rero babifata nk'ibishingwe, ibintu byo kujugunya aho guta. Ariko nyuma yo gukora ubushakashatsi ku kibuto cya avoka, basanze kifitemwo dezirema zikomeye mu mubiri w'umuntu zitwa fibre, hamwe n'izindi kandi zitwa acide zikenewe mu mubiri w'umuntu kurusha ibindi biribwa. Rero by'ukuri ikibuto cya avoka kirinda umubiri w'umuntu kubyimbirwa, kikaba na antioxida irinda umuntu gusaza imburagihe. Ikibuto cya avoka kandi cyongera umubiri ubudahangarwa. Ubundi ikibuto cya avoka ni umuti ku mibiri yacu. Ikibuto cya avoka kandi ngo ni ingenzi mu gukumira indwara z'umutima. Tugusaba gukanda subscribe. By'ukuri twakoze ubucukumbuzi bwinshi ku kibuto cya avoka. Ukomeza kudukurikira uzagenda umenya ngo mbega avoka ndya
ubundi nokabaye ndya avoka nyene nk'ikiribwa cyangwa nokabaye ndya ikibuto cya avoka. Rero mukomeza mukurikira Top Figure TV, twabemereye ko tuzajya tubazanira amakuru agezweho, amakuru agufasha mu buzima bwa buri munsi. Rero kubera ko kuba ikibuto cya avoka gikungahaye ku byitwa fibre, gifasha cyane abantu bakunda kugira ibibazo byo kunanirwa kwituma, cyangwa se bigatuma cyangwa se bakituma bibagoye. Rero ikibuto cya avoka kandi cyongera umuntu imbaraga mu gihe yumva ananiwe, mu gihe wari ikibuto cya avoka. Niyo mpamvu ndagusaba gukanda subscribe kugira ngo ejo uzamenye se ikibuto cya avoka ndakirya nte, ndagitegura gute kugira ngo kize kungirira umumaro, ndakirya nte kugira ngo ikibuto cya avoka kize kunkiza izi ngwara zose tugenda tuvuga. Rero mu kiganiro cyacu gitaha tuzababwira uburyo bategura ikibuto cya avoka n'uburyo iyo avoka ishobora kukugirira umumaro. Ariyo mpamvu tugusaba gukanda subscribe